Ubah given MLM Presiden ke People Democratic Front PDF haba pentep baka parti kan sedang bonkot application nagi kyrtong kiba Kwah ban aireng hak election ban jit nomi khmat syaki ying robar tawain ka jela na du ka kan atrik no pra ajar par uloong baka parti kam Kwah ban subun ngut Henry ka Kwah baki kyrtong kiba biang bat don yakalat ban jom haba keren nakilat patai kubor uni nong tawain na sora uloong ba shenru ka parti kan sapelaj no ru ka thup banikong jagi kyrtong kiban aireng na ka parti nadu pengina depan pentmai kino kit kam ho benai August tu nus nombor menta hoi ngai yo pen shong yi kisi ko Kyrwoh jong ka party apa ngai persang man walat lynti kuno ban kinti ya ka party ke jongi hoi dang shen ngi kisi bladep ngai depan shong yi ka Central Election Committee barakata committee ngai shime ka rai ba shen nakaliang jongi ka artarik jong ni pernah menta insa I know ki application nam ta ki candidature jong ki candidates ki batmu bani khun ya ki election MLA arja apply bana kaliang ka jongi hoi ya ki jinga anti ka jongi hoi ni so yo men sim na koi ka por se koi pat but ni kerman scam ba shen na kaliang jo party ka jongi ni sepen mi no ya first list shen how ni pnai bomenta ni ka bening kong ni so thu hoi ka party ka brang shen dang luk ni so thu ban chu kiu state kamlong kalinti ka bade Henry la komno ka diga benta par ka jongi kum ki no alam ki bahak mat jong party bagin focus pa ka by day pergi quality jong candidates om ka quantity Henry ngi so thu ba nagalang jongi ka party ngim do men sim hira wala ngi lai kendu giding penkyang ki bubun ngi persang hi kat bala par kintiu ya kan party ki jongi brang shen dang lu na ka wi ka por sa ko pa Halor ba Hamlet Sandoling MLA Kamelem bot ba Jason S Smolong MLA Komsning kibla kre ekun na ki pat ki party uba given ulong ba kimpat pha jingtep EA Henry ka zonal committee ha kidi kusansi kidang trikam Hadu menta nama nakaliang joki arnut kinomi mat ngimpat yo kanu ko official information nakaliang joki nengi tip shai ba ka zonal committee hapo kini ki atadi constituency kadang kadang na aktif da hadu menta hi ka bang patwan ka official information nakaliang joki ngimpat la bani masyarakat nengi tip shai kadar ba nakaliang jongi hoi haki tegi banai ila depan khot yakinong ilam jokini zonal committee kilawan mi sangi bergila ongru baka zonal committee ki joki kalang aktif uloong ba omla ban len ba ki we ki party ki persang ban kring ki kertong ki badan ba kalat ban job ndrei hab ban snothu ba kum ki nong ilam hab ban dan bat skam kanong rem habayasno sakanu kanu ka party kata omla ban len nagi party hi kadiga benta ka joki le si persang mantan ya ki candidate si ki badan potential siaga party ke jonki ningi so thu kum kinong elam kawi ke benta ba kongsan bangi sno no party kawi benta ba kongsan kalau mi diban so thu ngi diban don ke principal ngi diban don ke nongrim le si shop ni join ani shop ngi join no party ngi diban scam ke nongrim knang bo pai ba un shai abai de ba ke nongrim ke jongi mangin chulik join no party klem pen pau le si kita ke bo biang kamnong ka lynti ke bade ningi so thu ka benta ka kongsan kolomba nakaliang ke jongi pengi khun nakanono party kade bandon nakajong kanong re anengi so thu hoi ya party ke jongi lesi kumangala omne ka official information ngim patyo nakini ki arngot ki MLA Henry ka party ke jongi candidates ki pan feel menta hoi hagabai dei bar ki candidates jongi hapangi keren ramo plangru ngidon ya potential ban ngidon ya possibility ban wan shakmat mangi so thu ngidon hagajing ya khun dan nakaliang jongi hi kum ko party ngindo mensi hagi constituency bo Kyrwoh ni wan shakmat dan nakaliang jongi kerman scam hi ya ka bo ha ya ka election unia election on sa apply